Ai au lava o na mamoli la au I whunga e sula ai le alofa ma le angalei o le sisiriese a wa o lele o tau lau o le wha me sa whawao ma whaupo o leo o tino ai le nei aso o le ala leo la o wala watuai I se tasi fo tamaitai peer leader mai le korisi tu whatasi Amerika Samoa le tamaitai o Faith Seuli e na te mataina le tatu wha me I se talo. Puno mai loa le atete I tato se talo. Yo lo mato te masisi e se. E pa ia lava lo swafa le tō masama. A wa o lava le tua na whaia langi ma la langi le tō masama. O e fo I le tua na whaia tangata lo whatu se pa ia le tō masama. O e whatu sa leo leo le tō masama. Yo lo mato tama. Wa mato potu lalo ni malu le tō masama. E mato si atu whamanu ma whane tanga lo fionga le tō masama. Paftai mo nea sa fo le tō masama. Paftai me lo whatasi mai lo mato whamoe le tō masama. Yo lo mato tama. E tai tōn lava. O le toto lava si al pere to tasi na mali fa lava au lo masataru e mama le mato loto palpalama ele ale to matsama yo va lo mato tama lo mse fia lo mato fa mo nei tu la fia file to matsama ye lo fa manuia ti mato te to tasi fa manuia I anga maulunga te to tasi ma e fa tasi mai pe ati mato ni fa mo le to matsama o sa pupu una lo ona lo mo nei tu la fia fi so fa Yesu ala to lo mato talo amen amen. E mole atu whaaftai le tamaitai o Faith Seuli mo le tātou tausanga molia ia wāfo I whaatasi mai o le nganga le lii I le tātou whaamoemoe. E eiri manatu e ao lava I na motu le paa au I loa. Le mamalu fo I o mātua o mawhai o na sumai matala mai au. Le mamalu fo I o o mawhai o na whaatasi mai I lunga le teknolosi ma upenga ta whailangi. O le whai wiu le nei o le wha moe o le Tupulaga ta iala I lalo le company o le Intersections Inc. Sa wha pēr na whea ngai I alo ma whanau I le summit o le Youth Summit I le nei tausanga luas futas. E ere manatu e tau lava I na whailo atu. Mātua, this is the first Youth Summit for the Tupulaga ta iala period. Pe me whai o na mai se patipati mo I tātou whanau. Sa amata na nafi I mailo na ile mailo aso nafi o le wo o le aso mulmuli le nei o le lato grand finale e fa pena upito ile anganu o le culture competition ine mafaiona tangia ai le mato autu ile nei tausanga grounded in culture looking to the future. Grounded in culture looking to the future. O le autu le na o le Youth Summit le nei tausanga o mawhai o na tuina mai e le mato funders mai Amerika e le lava o na whailo atu. This program is funded by the Administration for Native Americans, or also known as ANA. O mawhai fo o na lato whaatupeina ni nei pokalama mo tausanga e lima ua tuanai. O leo o mawhai o na e a onga mawalunga e wha. E le ala na e mātou te whime mōli atuai, le mātou whaaftai, e le matanga ruenga o le DOE, Department of Education, mō le lātou sapsapaia o le nei whaamoemoe. E whaaftai atuai Leone High School, whaaftai atu Tafuna High School, whasa o Maris High School, ma Nuhuli Voc-Tech High School. E whaaftai atu fo'i mātou paanga ese, o mawhai o na whaatino, mauatino mai aile nei whaamoemoe. E mua sa mātou whaaftai e le Samoan Studies Institute mai le kolisi tu whaatasi Amerika Samoa. E na mwhai o na lātou a o wina alo mawhanau e ala I le tūlanga o le anganuu. Whaatasi atu ai ma le matanga ruenga o le soifua malolowina. E fia whaaftai atu fo'i le vaenga o le Alliance a wā fo'i le lātou so tau au mai o mawhai e o na manuia ai le nei whaamoemoe. E ala le whaasalawina atu o mātou taumawhainga I le nei summit I lunga o le teknolosi po le Facebook Live. Whaatasi atu ai ma le vaenga o le Blue Sky o mawhai o na lātou sosoani mai fo'i.
E fia mamole atu fo i le whaaftai, e le vaenga o le KVCK TV, a wafo le la tof so ani mai fo i le nei wha moe le whanau. Ai wha i use mātou whaaftai i mātua, ia ua mawhaiu na whaatangaina o tau walo ma whanau, e au wai le nei blo kalama. Ia o se whaaftai le na, whaaftai whaawau. E ei lava le manatu, e au lava na watu mua le whaaftai. E ne i te ua ngalo atu se temi muli, ia o na avela e malape le au auna. Ai o le temi le nei, le mamalue o matua, o le amatanga le nei o le tātou cultural event, po le culture competition a le Tupulaga ta iala. O le auto mai moa, sila, i taanga ese o alo ma whanau mai a onga mawalunga i Leone High School, la onga mawalunga i Tafuna High School, la onga mawalunga i Fasao Marist High School, ma le onga mawalunga nuuli Voc-Tech High School. Mai se pati mo tātou a onga mawalunga. E ei foi le manatu, ai le ia mataina, e au lava ina whailo atu o mātou whaamsino, o mawhai ina tuina mai le neia fiafi. Sa tau fisilingia, tau sa ili, sa fifurisai whala au mafa, o waini whaamasino e tō o lātou loto le ātali mei e ioe, e nā te mawhai o na whaia le neifa i unga whaingataa. O le ala lea ia te au tevel, le tele le awa tele ma le whaalwalo, e whailo atu le whaamasino mua. O le whaamasino mua, e sa wali mai ofu manua, masai pipi savai. She is a well-known composer. She is a proud alumni of Samoan High School, graduated in the class of 2010. She is also known as a best choreographer. She has choreographed many multiple events. Her dancing experience has been 10 years. She is currently a sales and marketing specialist for CBT and also the president of the Volleyball Association. Ladies and gentlemen, put your hands together for our first judge of this event, Ms. Uni Va'atausili Tanielu. Our second judge is known with many things, many talents. She has been dancing for more than for half of her years. She has just been confirmed as the director of Department of Youth and Women Affairs. Mai se pati mo tātou mo le whionga whaatono. E lei fo i le moli atu le whaaftai, e le sunga le whaatono mo le whaatangaina fo i a, o le nei whaamamua whanau o mawhaiu na whaatino le nei lua aso. Ladies and gentlemen, introducing our second judge for this event, Ms. Salote Fanene. And last but not least, ladies and gentlemen, our third judge. He has been traveling the world through dancing and also through fire knife dancing. He has been teaching our youth ever since he moved off island, and he had the passion to come back in 2004 and 2005 to help with our youth in American Samoa. He has been with Intersections for 20 years because of his passion of teaching young individuals to become better. Ladies and gentlemen, the program manager for Intersections Inc., Mr. Loso I'aualo. Ia, mo le sila fia le tātou, le mamalu le tātou au fia. Ia, e leo ni whaamasino whaingo fia, whaamasino nei, o ni tangata he walau i loa i tūlanga o siva, ese. O le ala lea, whaamuta i sa whaamtalanga, ai o le atu na atu levanoa for our first school, who is going to present to us, Leone High School. Moi spatipati. Hey!
hey, ho, hey, hey, ho, down.
Ia, te mais pati mo Leone High School. O le te mile nei, o le la tuatu la vanoa, e le aoma mawalunga i Tafuna High School. Everybody give it up for Tafuna High School. Tangata Pacifica refers to people with genealogical connections to islands within Melanesia, Micronesia, and Polynesia. Our languages, dances, cultural practices define who we are as individuals. For instance, siva is a Samoan word for dance, and dance is also a name given to a variety of dances, some of them hybrids of old and new culture. The classic dances that have survived more or less in their original form tell familiar tales to an indigenous audience and are a spectacle of insistent rhythm and colorful costumes to visitors. The Fata Pati, or the slap dance, normally performed by males, tests their agility and fitness through the slapping and tapping movements. The Ma'ulu'ulu is a unique siva as its English translation means to sprinkle or light rain, alluding to the light-hearted and jovial style of performance which was intended to refresh and reinvigorate audiences and social events, as in light rain would cool the stifling tropical heat of a summer day. The sasa, a crowd favorite, can be performed by both males and females in a seated position or standing. Hand movements are used to depict activities taken from everyday life. Ladies and gentlemen, presenting the art of Siva Samoa by our Tafuna High School peer leaders. Strong
Yeah, tu mai se pati mo Tafuna High School. Ai le I wha ngā solo mai whasao malisi e fia whailo atu mātua lo iei o tātou waitau mawha ni te uwhi manao se matua ia o lo iei le tātou waitau mawha o lo utua atu ia molo tau whamatau mawha. E pe mawhai ana toi mai spet pati mo tātou wha masino whai lava sina whai ngatā o lātou maruenga le nei aso au afo I wha masino ina o tātou wha moe moe. E masalo o se wha moe moe pito e silion ta ua lea e lei lava whailo atu o le a tamo whai pēa e wha uau pēa I le wha moe moe o alom whanau I lea tausanga manisi tausanga o iluma. Au le temile nei tu whatasi o tau au mo whasa o Marist High School.
Paftai atu whasao malisi. Ia o le ne fiafi mo ne upo le atunu wa au le ina ilau o tamaitai. Wha moe moe le tausanga o iluma o le a whapena iei fo inisi fe o tama e awai mai foi. Ai whaftai atu lausunga antelea ia ma le aonga mawalunga whasao malisi. Ia o le temile nei se I tausao nuni mai le aonga whangitalu nei. Ia awa fo I lātou whaamifianga. Ia e mole atu la nganga whaaftaitele lava I tātou mātua o mawhai o na su mai matala mai ao. Ai mai se fo I a o tātou mālo whararongia le laurau a whono. Ia ai mai se fo I le sunga le taitei whono. Le fionga le whaipule o mwhain tātou whaatasi le nea fiafi. A o le temi le nei, le mamalu o mātua, ia pati mai, le aonga mawalunga ni uli Voc-Tech. Sa avea makupu ka ngaka Samoan. O ia, o se ka ngaka I kulua. Sa whaunga ia ka ngaka. E whai ai na ngaka mawhanga.
ata ile sami. O mai tatou mu ia Samoa masio na laufanua. Mua Fala!
yaso. Se makua ila po asika magiki. Ai se lolo. O aile. Awai ka fe. Tama, tu urolo ai tangata. I le tele o tausanga o taua mamisa I Samoa, sasa ili malo ai male toa, a ina walu atu ia ia nā whanua, se tasi o tupu, o upu ia nā whanua sa whai ai, male toa, sa I le langi, so malo. Maneko, le kupu kanga kasamo. Le kusinia, waka o le kusipa ia. O le kusifo inea o le ola. Mo le file mu o kangaka I le longa. O le so, o le akako o si ai se whenga I fōu. O le akako kapua iaku I le akua le kama o I le langi. O ia o le kupu, o le langi, male e larolangi.
section o se whala pospotonga a alama whanau ua tūpo i nā tulo lātou taimi ma alosi mataleni e whai ai polo kalama e whai tiiti ai le tango fio whala au whasaina e whai tiiti ai foi le tau whalea po le fia ma alosi o le isita mai titi i le isita mai titi ai mai sele pule le ola e pe ona tuina atu e le alo ma vea toa ona lava ola mo tangata Samoa e whapea foi Yesu ke riso le alo le atua e whaola ai tangata uma o le lalala. Talo whātou Captain Pitcho leo i muna ea, o le whinga malanga numera valua o lua tasi, e whamoe moe atu muna moto o le kusipe ai. O le umi o le whinga malanga e tasi le minute, i o tawtawhalo i ele foe alo ele waa, luma e folo no folo i ele ufu whaola, na te whaola ina oe befi au au. Lalo e folo no folo i ele whangmana mna mai, a whai oe mawel mai sela, i whautani ele ne whasarulanga. O le tatu waa e tasi lava le whetutoa, na oe pa e ofi mai ai. A whai e te le ofi o na whaatali le o le waa mo le malanga ai mo le sanga ne muolo punga le ile sami fusi maulolo fusi pau o le a take on le tatova manui el whenga malanga Yeah, so basement party Monouli Voc-Tech. After yatu itato ang ulunga may nuuli mo le siva matang ofio sa le ne fiafi. Yeah, manatu tato matua ya olela o de taimi o le ata mafai e whakopo ai o tato famsino i aio famsino ya ona whailoa tula i e mulimuli po wai ua tusi a au ye o tato famsino ne fiafi au temi nei ya o le atu ina atu le vanoa mo se whawifianga kuku ua saunia e tamo mtaine mai polisi tu whaatase miwik Samoa ya awafu i lato awafu i whawifia o tato matua le ne fiafi ya tu atu le vanoa e tato college my peer leaders from college from Mole. Test. Sweet
One time.
Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's word. Sunga, saka malia no nai, sale, saka malia o fika, yae. Masi kado e baluni, accent is like you must come out, come on, in the body out, I must saka body and masal sanu. Masi kado e baluni, accent is like you must come out, come on, in the body out, I must saka body and masal sanu. Yeah, so mes pati mo tato college peer leaders. E mai le sfuru lima leo ngai winga. O leo whaupopo uma ai. O le fiafile nei o le alau watu tulanga bomua, lua, tolu, fa, lima maleono. O le la whailo atu. E le tato youth summit o le team o tulanga lima a warawatu whamurmole. Ya e tawa na whailo atu. O leo wa tati e nei, le mea lofa mo tato whanau i teams teitasi. Ya o le tamo whainga le nei a wafoi tato walo ma whanau. Ya matulanga o lato ngalue ai. A wala watu lau team whamemole, sause sui. Ya ine me whaio na tui na atu le tau whailonga. O le tato team o lo tūlanga lima. O le team blue. After etu team blue, o le tato tūlanga wha, o lo maua lea e le team green. O le tato tūlanga tolu, o leo wa tūlai mai ai, le team pink. Yeah. A whapea we mai tau mai, e luo tātou team sa tūlanga mua, e te tusa o lātou ai. Ia a o e le team sa tūlanga lua. Ia o le temila nei, o le lau walauina atu, le team sa tūlanga mua. Ia o na su ma leo lai o teams ia lua, o na walau atu leo lai ia le teams non lua. O le team tūlanga mua I tātou Youth Summit, mai o tātou ngai o inga o malawa with a point of
le la lau atu tātou tūlanga lua. Le la lau atu tātou tūlanga lua. O le tātou team i le tūlanga lua. O leo a whamanuiaina le team yellow. Ia matato teams ua tūlanga mō mua e tutusa lei ai o le team purple ma le team orange. Ia, tufutufa whalelei o tō whailonga, tei tō maiswhat pati mātua. E wha maluru atu mātua o anga lava o whanau ono le tūlanga o le whiawhia. I nei aso e lua e le whaingofie. Ia, o leo a tātou o mai le tātou cultural competition. E walau atu tātou whanau, whamormole, e mawhai o na se e mai luma, a wale walau wino tātou cultural competition. Ai le tuina atu pēno whai atu, e mamole atu ni whaaftai tele i tātou whaamsino, a wāfo le lātou ngā ruenga whitām whaingatā. O le ala lea, lau e whionga le whaatonu, ia ma le tamaitai a oni, e tau lava i na tali masinaia le luanga lelei, le talieina fo ia le whaatala ula atu nei kampani vai, a wale lusu mai, e le tamawhainga le tātou whaamsino. O le ala leo wa saunia e le kampani, ia se mitiafu, ia e mai se foi se leni whaatau waa, ia a wā foi se vai malu le nea fiafi, e lau whionga whaatonu, whanene, ia o le mealofa le nei, o saunia e le sunga whaatonu ia mo le lia ma le kampani, ai mai se lau lau whafono. Ia, ma le tamaitai la le lei sa ami, ia a wafo ia le nea fiafi, ia le sunga ia oni tani elu whaaftai tele lava le sumai, o lau mea lofa le nei. Ia, ma le sunga ia loso ia whaingatā, ia o le mātou pokalama le nei, ai watu pēr le whaaftai tele, i tātou judges ma whaamasino, ia i mo le nea fiafi, masmat pati i tātou judges. Ia, o lewa tātou wo o mai e le whamumuenga muli po le cultural event a tātou alo ma whanau sa whapena tāpenaina. Mo le silafia le mamalu o mātua, o le siva le nei sa whapea na tongi ai o tātou whanau o le sasa, o le maulu olu, ia ma le whaatau pati. O le ala lea, whaaftai atu ai i mamalo wa onga mawalunga. A wā fo i tau tā penanga mātango fie, ia o leo wa sile manio le malo le mātua, ia e maise fo i e wa mwhain whaatasi maise, maise patipati tātou i o tātou wa onga. E le whaangalo fo i ta eo atua, i o mātou paanga, a wā fo ile lātou so tau au mai i ne mwhaina manuia le nei wha moe. Tau wā ino o toi wha ilo le lātou wang le lei. Ia inisi fo i lātou sa wha pena talia ina le mātou tau sangatu. Whaaftai le Samoan Studies Institute, se matipatipati mo Samoan Studies Institute. Whaaftai atu le Alliance, ia i meise fo i le Blue Sky mo le tātou live. Whaaftai atu fo i le KVCK TV, wa mawhai una po ina fo i le nei wha moe whaaftai. E whaaftai fo i le mātou funders, le ANA, le Administrative for Native Americans, a le whaatupeina le nei wha moe, ia se manu wana au se foi whai e le tau, ia mau sanga le tua au. Ai whaaftai le lii, o leo matalia maia le mātou tau sanga,
o mawhai e una tini ai lau o wha me moe. Se mai pati mo e nei. E le amatanga o le nei pro kalama. Sa tau sa ili ni whai aonga po ni whautua. Sa amata o amata mai le aonga mawalunga i Leone, whaasolo mai i Tafuna, o na soolo lai e no le Voc-Tech ma whasao malisi. O le mesao ana le ioe ia whai aonga ma ia whautua. Se manu e le mawhai o na whai le mātou por kalama i to tono a aonga mawalunga nei. O le ala nena le mamalu o le tātou mātua e awa ai na whaafo'i le whaaftai i ia fo'i tina po whai aonga o mawhai o na talia ina le mātou tausanga mātou te ngalo lue whaatasi. O le nei lava fiafi e fia momoli atu le mātou whaaftai tele lava i o tātou whautua. E le peer leader recognition sa whaapena whailoanga ruenga o tātou whanau. I le fiafi le nei wa e se manatu le fionga le whaatonu ma le nei free company e mawhai o na whaero le mātou whaaftai i mamalo o tātou whai aonga o tātou ngalo lue whaatasi. Mai le aonga mawalunga whasao malisi le sunga ia ane telea talai ai. E tausanga atu pa mamole lau sunga le tete fono, le sunga ia Larry Sansoa, se mwhaina e so soani mai a wa fully recognizing o tātou whai aonga. Ya, le sunga na o le lead advisor na mai whasao malisi e le sunga ia antele e talai ai. Aftai atu. Mai le aonga Nuoli Vocational Technical High School le tina ia anga malu tau ese. Mai le aonga mawalunga e Tafuna High School, le sunga ia Christian Salea. Mai o tātou aonga mua i le Neri Prokalama, mai le aonga mawalunga Leone High School, le spesi ko tangawi. Ya, whamania atu lau whionga whai pule pe mwhaina e pēr e atau sangatu le whaatonu ia molilia pe mwhaina whaatasi mai a wāfoi le tamu whainga le tātou whailonga mulmuli ia a wāfoi le nea fiafi. Ia, e hae sasi se mea e le ala nao te wha malulu atu. O lo tātou whaatasi atu fo'i manisi o tātou advisors o mawhaiona lātou ioi e mātou ngalo lue whaatasi i nei tausanga wa tea. Ia e fia whaaftai atu i le sunga e si e kopo i a fia matai whaitau, le sunga e fia matai. Ya, mai le aonga maulunga i Tafuna High School le sunga i Joey Sodiako. E peo no whai atu ana le ei o tātou whawhautua ma whai aonga se manua le o meo tātou whanau. Mas pai pati tātou mo tātou whai aonga.
Ia, o le tātou cultural competition. Ia, ua umana tu ina atu vaenga ese sa lautongi ai o tātou walo ma whanau. Ia, o le temi le nei, ia o le lauina atu mai le tūlanga whā, ia se io o lawa le tūlanga mōmua. E le tūlanga whā, mawai ai e ono sifuma lima, o le alato mawaina le ipu, ai mai se fo i le se ni e whā se lau tala. Ma le tūlanga whā, ua manui ai le aonga maulunga, mai whasa o Malisi High School. After yatu, whasa o Malisi. Ole tātou tūlanga tolu. Tātou tūlanga tolu, ua maua le ai e fitu se fulu. O le awha whapere ina atu, le ipu o saunia, ia e mai se foi le tautusi e lima se lautala. Ua manu malo ai nei, Leone Voc-Tech High School. Laftai atu. O le tūlanga lua. E le tūlanga lua o leua maua ia ai e fitus fumatolu. O tātou tūlanga lua e lau atu le mōmua po le lua. Lua. Ok. E le tātou tūlanga lua. O le maua le ipu, ia ma le tātou se leni ono se lau tā la. O le tātou tūlanga lua, ua whamanuina ai le aonga mawalunga. A lau atu le tūlanga lua, a lau atu le tūlanga lua, ono tau sila fiela i le tūlanga mōmua. Ia, o le tātou tūlanga lua, i le nei whamoimoe, ua maua ai e fitu sumaltolu o le lato wipu ma le lato se leni ono se lau tā la. Ua manu malo ai nei le aonga mawalunga mai Leone High School. Ia, ma le tātou tūlanga mōmua o whamanueina i le ipu ai maise le awhi tā la o leo atu ina atu i le aonga mawalunga Tafuna High School. Ia, pafta iatu le fionga whaipule. Ia, a mai se pati mo tātou launga tongi nei e fiafi. E pei ono pafta iatu Tafuna High School. E pei ono whai atu se teimi wasola. E ui ai na onga i se ese. Ia, ai taa tama a o le uso. E pei ona mātua o wina o la tau lava i tasi o le Tupulaga ta iala. Toi mai se pati mo le Tupulaga ta iala le nenea fiafi. Paftai atu tātou waonga, paftai atu tātou whamsino. O le nei teimi, o le atu ina atu le vanoa, e le sunga le teitei fono, le fionga le whaipule a Larry Sanitoa, mo lona saunuanga whaiu, a wafo i sitou mutu palpala. Toi mai as tātou pati te, le lava mō nei tātou waonga.
Whamalo whaafitai tāpenga, whaafitai ia whuanga umama tulanga na iei le tātou au siva. Tangi lei ma, taringa le lei ma, i whaalongo fo i tulanga o pespesenga, ia le ngata fo i lea longo i tingo ma tangi le lei le tātou a fiafi tu sahe ma tō tātou peganga ma fuanga. Whaafitai tele lau sunga tipa mo le nei a wanoa. O le au le toi asasina pa ia ma walunga ma le mapuapue o le tātou a fiafi. Ia wā ta tonu le wa uman tāping penga ma tupui ia ele saunoanga a le tātou taitai. Ai au te whaatu lau watu pa ia ma le mamalu wā whanga poto le nei a fiafi. Ona o le wa lama lama whaiu le tātou puloka lama o le tātou Youth Summit fo i o le nei tausanga. O tulai atuai ma le whaaloalo. I whaia o le whaina whonga tau mamoli o le tātou komiti whaafoe o le whaatasi mai nisi o le tātou komiti o le tātou board nei a fiafi whaamalo whaafitai. E whaaleo atuai se nganga whaafitai tele. Ma le whaamalo i le mamalu o le au whainga ruenga tofia le tua. Sa whaapena o na awai le nei whaamoe. Whaafitai tele fo i tō tātou sanga ma tō upu fola wā se manuia o alo ma whanau o le atonu. Whaafitai tele fo i nisi o tātou paanga. Nisi o mtanga ruenga le tātou malo, le tātou whaatasiai ma le fionga le whaatonu i a sanote whanene. Whaafitai tele, congratulations by the way, directors. We're very happy to see that you have been confirmed by the whono. Whaafitai fo i le fionga le whaatonu i a Evelyn Satele. Evelyn, can you raise your hand? Thank you very much for making here this evening. Tai naine fo i le au whaipi sinisi. Tai tele foi le tau langalanga suaino poloka lama lelei ia awa ia lumana i o alo ma whanau o le atanu. Tātou ofisa le whatonu i alia, ia sui whatonu loso ma le mamalu o tātou ofisa, ma lo whaafitai mo ngā ruenga lelei uma. How about a nice round of applause for all of the good work by our Intersection Inc. O le whaafitai muri o le nganga whaafitai le i matua. Ia ai mai se alo ma whanau ia lea ua whaasintonu ai le nganga nei whaamoe. Let me share with all of you some facts about the Peers Leadership Program po le Tupulaga Taiala. I'm sure our Director Leah has probably shared some of these facts with you already. But I want to remind us again on the importance of why this program is so critical during these times of uncertainty. Tupulaga Taiala started some 7 years ago, and it was created by high school teens with the desire to positively influence their peers to avoid risky behaviors. Nearly 500 peers leaders have passed through the program. Some, I was told, are pursuing bachelor's and master's degree, while others are employed and starting their own families. Intersection Taiala youth have been selected as committee members and panel members for the Administration for Native Americans, or ANA, Youth Summit in the last 4 years. Taiala peers leaders have conducted outreach programs to the states of Hawaii and Arizona, aside from here. 89% of peers leaders said that the program has helped them overcome their fears, public speaking, antisocial, anxiety, etc. 85% improved their parents and child communication. And as you all know, as Samoan, it is always difficult sometimes when you have that communication with our children, and it is great to see that that has improved a great deal for those who have participated in the program. 88% of peers leaders have increased their self-efficacy. It is nice to see that their attitude changed, their self-image of themselves has changed. There have been several powerful letters written by peers leader participants highlighting the many lessons learned in the program and how this has impacted their lives. This is just wonderful and amazing news. Nei umina wā se whamtalanga, o te mantua ai le upo le tusia paulo i a koronito. A wā pe a o vai vai,
ona o malosi ai lea. Pe a o vai, ona o malosi ai lea. E whapena se langona le nei fiafi. Lia, loso, ma le tātou ofisa, tātou paanga, matua, ma tātou umalava. O tampil penganga nei o poroka lamba whapenei. Ai mese whawhelelengia o tātou whanau. E leo se mea whaingo fie. A whailawa moni le tātou mori mau o whanau o le lumanai leo a inga e ka le sia ma le atunuu. Au o le tātou whawaivai, tau ma whai pēr mea le lei ma mea sili mo tātou whalom whanau. O le tātou malo si anga lea i le lumanai, o alo ma whanau ia o le atunuu. To our young people here today, it is our sincere hope and prayers that this youth summit has made a positive impact on you as you prepare for your future. We will continue to pray for all of you. Upua masani o tus, a uman tatou whaia se mele lei, awane i te tatou. Ai tatou wha fo'i le vi inga man wha manu i le atua. May God bless our youth, and may God bless all of us. Soi for. Toi mesmet pati mo le saunoanga matano fie, le sunga te fono, e whianga whaipule a Larry Santoa. O lewa ho mai fwori si ui al tātou pro kalama. Ai le i la aloes whamtalanga, ua ngalo lava o na whailo atu, o alo ma whanau sa whapea na tāpeneina ma fufuoina le nei same. O lala nao te whia wala o tuai, i o tātou college peer leaders, pe ma whaino mai e lunga le stage, whamolemoling. O i la tō ia sa whapea na ngawha i le tāpeneina le nei whamolemoling. Mai smet pati tātou umalava, i o tātou college peer leaders. Our first college peer leader is Ms. Faye Seuli, okay? Ms. Fito Ai Kapisi, Mr. Take Masina, Ms. Kesi Mamea, Mr. Simon Tipa, Mr. Tasi Popo, Ms. Apollonia Sevaitasi, Ms. Salafo Tanielu, Ms. Langi So'oalo, Ms. Mavayao Tili, Mr. Owen Fe'a, and last but not the least, Mr. Henry Collins. O tātou college peer leaders today, and sorry, last but not the least is Ms. Talofa Fe'a. Sorry, Ms. Talofa. E pēo na tātou a mata i le tua, e au na tātou toi whafoi le vi inga ma le whaaftai le tua. O le temi le nei, o i la tau na amataria le nei po kalamba, o la tuina atu, le tātou kolisi Tupulaga taiala, e nā te whai uwina le tātou po kalamba le nei afiafi. Manuia le toitari watu, whaaftai mo loa wanoa, tau whaasoifua.
tātou se te talo. Lo mātou tu mārunani. Mai tu la raso mātou te whawhui inga ma whawtai lo whiro lo whamoranga lea te mātou lo whanau. Whawtai ronga sa whatasi mea te mātou mas whengai mātou porkala ma whaire ni tu la ra fiafi. Mo whaiona i uma man manuia. Whawtai lo teitai inga sanga le muia te mātou lo whanau. Whawtai teitai ma ali ima ta mai teitai la sa tapina pena ina whaile ni pokalama e me se whaid whanau sa whapena mātou whatasi. Mātua ma teitai un whaina mātou whatasi whanau ni whale. Whawtai lo whamia te mātou. Whawtai whai tele manono i whamanianga e whamia me te mātou lo whanau. Mātou te e lofa whamia me eila mātou talia ina ni ito la fiafi ma e lofa e teitai sanga le muia te mātou pa ta apere nei whiroli. E lofa e teitai sanga le mu mātou runga wate le wawe. Ia mātou ta luima mātou taun manmanuia mātou ainga. I lofa mai pui te mātou te tasi mai lawe ina mea te mātou. La mātou talo lea mātou e sa wheri skirus. Amen.